Ya nentu timpal lo apa muani, adi jujur ngorang ya nak muani. Jangan curiga belikan adik, pasti ada main di duren beli. Leng makalo subat keken beli. Udah soleh pesan laksanan adik. Selesai kewan otaknya cek kisi-kisi. Nangis bani makan beli, nyari orang sinyale jelek ganti. Timpal adine yen engkau timpal lo apa mani, adi jujur orang yang nak muani. Nyansan curiga belikan adik, pasti ada main di duren beli. Selingkuh ne pasti tunangan tiang selingkuh. SMS ne sayang selingkuh ngejani tunangan tiang selingkuh. Nejani tiang pedih sing terima tunangan tiange selingkuh, tunangan tiange timpal adine yen engkau timpal lo apa muani, adi jujur orang yang nak muani. Jangan curiga belikan adik, pasti ada main di duren beli. Selingkuh ne pasti tunangan tiang selingkuh. SMS ne sayang selingkuh ngejani tunangan tiang selingkuh. Nejani tiang pedih sing terima tunangan tiange selingkuh, tunangan tiange pasti tunangan tiang selingkuh. Ketara SMS ne sayang selingkuh nejani tunangan tiang selingkuh. Nejani tiang pedih sing